sithini ukuthi hayi sibreaka wonke ama-record lana-ke sesibhizi-ke yongitshele nge-hospitality lapha nje umuntu esiphekelile bona lana-ke silungisa imoto imoto sikwazi ukuthi sithathe sibeke sifike emithingini sikhona ukuthi organize iphuthumise nelokhuza yethu ne-management marketing akhona ukwenza i-marketing yonke lento lento khona ukushuta Mr Camera wenza yonke lenyakanyaka-ke ngibiza ngo-Mr Intelligence njengoba sibona-ke la sisachubeka njengoba bengisho sithi uMurubey lana-ke njengoba sisho sithi iy'thelo zikaNkulunkulu lana-ke lezi azihlanyelwanga-ke i-natural njengoba sisithi indawo yethu Edeni masifika kanjena sifika la sabeka khona kwasekuqaleni sifila comfortable le ndawo ngoba indawo yethu sifike kuyo saphila kuyo lapho kumnandi singamoreki njengamanje sesone kakhulu sesimoreka nathi labona uMurubey-ke lesodlayo unohambo nje sisashathi walk siyangale kwemimizi sithi ngathi semarumini kuyi-distance nyana nje sihamba singawo lamasimu mara sisathe sidle lama uMurubey sithathe lo msoco